كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم صل وسلم دائما أبدا على واشهد السائس من جوع ومن شبع فربما خمصة شر من التخم مولاه وسلم دائما أبدا على واستفرغي دما من عين قدير سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي يا رسول الله سلام عليك يا ربي أشاني ودرجي يا رسول الله سلام عليك يا ربي أشاني ودرجي يا رسول إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء الصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبر خصوصا مالي بهذا الكتاب الإمام العبد الرحيم الشيخ عبد الرحمن حمد القاضي ثم لو صاحب هذا المقام الجد عبد الله زوجته الوالد أحمد خان عبد الله وإخوانه ثم إلى أرواح أمواتنا وأمواتكم أموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an. Kapan nih? Nah? Wa suhufuna. Wa ya man istadalla itamana hal minkum ahadun yadhkuru gharbatina wa suhufuna niki wa suhufuna utawi pira-pira sahifah buku catatan kita iku matwiyatun den lempit wa kitabukum utawi pira-pira buku catatan amal sira kabeh iku mansyurun den gelar utawa den beber. Aneka ke dalam rangka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan
apa yang akan terjadi bagi si mayit ketika mulai hari pertama sampai 1 tahun, kemudian seterusnya, bahwa kejadian saya tak mungkin alam sebelum pernah alamin, kejadian sebelum pernah terjadi kebeneka alam kubur. Dan perlu digarisbawahi, lamun kuburnya kita tetap tapi alam masih beda. Jadi alam kuburnya bisa jember, bisa copek, bisa peteng, bisa padang. Nah, sehingga seneng alam kubur gelek selalu berharap Fatihah, berharap napa sedekah pertama, berharap Fatihah, berharap ziarah daripada orang-orang seodi nikah. Di pacet nikah sedeti napa sedeti sambatan atau permintaan daripada orang-orang ahli kubur. Nah, mun alam masih lain. Alam kubur ni kasih tak apa napa alam kubur ni bisa padang, bisa peteng, bisa copek, bisa jember. Sebagaimana dawuh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min fi qabrihi fi rawdatin khadra wa yuwassi'u lahu fi qabrihi 70 dhira'a wa yudhi'u hatta yakuna galgal qamar lailatal badr. Orang seiman dalam kuburna orang seiman daga Gusti Allah. Fi raudhatin khadra, aneka ning kebunan-kebunan sepenuh kelaban hijau-hijauan sehingga indah untuk dipandang, khadra. Wa yuwassi'u lahu fi qabrihi 70 dira'an, palanceng sampai 70 dira. 70 dira niku lanceng. 70 dira niku lanceng. Neka alam mah mon kubur pancet tak berubah, alam mah sampai 70 dira. Sampai 70 dira lanceng alam kubur neka. Wa yudhi'u hatta yakuna kal gamar lailatal badr, patera tineng Gusti Allah alam mah alam kubur neka patera hatta yakuna kal gamar lailatal badr, saking teran sampai enggak malam bulan purnama Lailatul Badar. Kal qamari engak rembulan, Lailatul Badri engak ketika bulan menjadi bulan purnama. Bene purnama cabang Surabaya. Menika kok aja menika. Nah, Lailatul Badri kal qamari Lailatul Badri. Nah, aneka dawuh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti alam kubur nika bisa copek, bisa jember sampai 70 dira, bisa peteng, bisa padeng melebihi malam bulan purnama. Nah, tinggal bagaimana kaul panjenengan berusaha sekira jember, sekira padeng. Tentona buta usaha, tak cukup hanya sekedar pengetero tro padeng tro jember, tapi tak usaha kita mungkin terjadi nika. Jember ben padeng kuburan nika tergantung seberapa amal kaula ben panjenengan. Semakin banyak amalah tentona semakin padeng, semakin jember. Semakin banyak maksiat, semakin copek, semakin peteng jalemotan. Nah, orang-orang yang seneng kuburan nika abad sampet loko-lokan. Suhufuna matwiyatun wa kitabukum mansyurun, tang buku catatan amal tak bisa nambah lah. Lek lempet tampe pun. Tak bisa berbuat banyak pun, tak bisa. Beda keng cuma benih amal aben. Amal orang lain keng sek beki ke aben sera anak saya soleh. Idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min thalath. Seteja anak komponen Nabi Adam bila pun ampun dapat ka umur seta terputus, tak bisa berbuat karena buku catatan amal matwiyah ampun lempet ponan. Tak bisa nambahin ibadah ponan, tak bisa ngaji boleh, tak bisa maos Al-Qur'an boleh, tak bisa salat berjamaah boleh, tak bisa sedekah matwiyatun.
lempet buku catatan amal. Wa kitabukum mansyuru mun ki odi terbuka lebar ki nangan. Ki kemungkinan bisa atobat, kemungkinan bisa nambahin amal ibadah. Kecuali telok perkara. Setak terputus-putus. Amal orang yang cuma terus mengalir genjer ada orang sesete sira waladun salihun anak sesol sodakotun jariyatun sodakoh jariyah. Sodakoh jariyah yang ki sodako saya bagi saya mengalir terus genjerna masjid pondok musalla aw ilmun yuntafa'u bihi atau ilmu semanfaat. Ilmu si manfaat ni terus mengalir para asatid, para ulama, para kiai. Otabe sampian tak bisa nggak nikah, anan sampian pepenter. Otabe sampian mepenter anan orang beda anak yatim tadi bapak pepenter. Si nomor telok waladun saleh yad'ulah. Anak saya soleh, saya bisa atu ada orang sepuluh. Ni terus mengalir nih. Adapun nih tak bisa lebih dari nih tak bisa. Anapa? Wasuhufuna matwiyatun tang buku catatan amal le tempe bi Gusti Allah le lempet ini Gusti Allah mangkana rep-arep sara dek tuan orang seodi ni karep-arep sara sodakon orang seodi ni ketek dente abu repu singke cerita aki beda orang ning alam kubur ni kata arepuan dadi mula beda doa tahlil Allahumma ufir lil muslimin al muslimat wal mu'minin al mu'minat niku sekapin orang ning alam kubur arwah-arwah niku pada repuan mun beda nyama beda sebutan arwah lil muslimin wal muslimat wal mu'minin al mu'minat kecuali saya sebutnya mana khususan ila ruhi al marhum fulan bin fulan khususan al marhumah fulana binti fulan timbun sebutnya mana karena pun lebih sebutannya mana lah saya tak sebutnya mana yang cuma ngampung Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin mu'minat arapuan kapi yang ada remah-repukna orang mau nerima napa gratisan sini kan beda gratisan arapuan kapi masih saya soki mau roti ditandi mulai kena yang BLT je. Keneng BLT masih sepeda motor bagus ngocak dak kompo ya. Nggak bisa coba bayi cong. Jak si bagus takut etemu. BPJS aben soki mampu monggo mejer. Berhubung aben nyari gratis ngocak mau nyanda engkau jak ki motor lah. Takut etemu cengkok soki. Saya nyanda tak bagi ngebe motor, rong ngebe sepeda motor bayi lah. Takut etemu jak soki saya sakit gila. Ya wajar baca lebata ke manusia seneng dak tis gratis. Ya saya tak seneng mau beri gratisan maju. Beri minyak goreng gratis masih sesoki ngeri mampu. Coba bareng lengeding gratisan Pak. Kipun jibillah nih keban teti tobeat manusia ampun teti beta ke orang baca seneng se gratis. Seneng beri manusia nih ka innal insan abidul ihsan wal ihsan yu'jizul insan. Orang ini seneng mun beda orang saya berbuat bagus seneng saya harus tak seneng ya beda orang yang berbuat bagus asal larang apa mode asal larang apa gratis ya seneng kapi siapa sih tak seneng wal ihsan yu'jizul insan kayak mulai nyanyi beri tak berdaya nyanyi beri nyanyi nerima sombengan dididik nerima sombengan wis alamat tak berdaya haram itu beri beri makro apa beri boleh mubah beri boleh tak apa-apa sekali ganjaran ini penyakit gula ini benih penyakit sampian saya tak senengnya sombong Pak ya pacet lejibillah ini kapunan orang seneng beri kebagusan keng ngelemun kut sekut nerima kebagusan kecuali Gusti Allah mon orang tak oleh reparep dak diberi orang kecuali reparep dak diberi Gusti Allah lo korokan nggak nikah kemah akhirat apa si orang pada rebuan karena pun nerima gratisan rebuan kapi neremah Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat kecuali pada situng
Bade situng orang yakni roh ning alam tak nur arepun. Santai orang. Orang arepun kopi tahu sih tak meno. Ayo Allah maghfir lil muslimin muslimat boleh gratis. Tenang. Santai. Lebih santai boleh santuy. Mon lain ngajak, gaskun. Ada tok santuy nang. Selidiki, apa sampean mak santai, mak tak nuru arbuan padahal neka gratisan, neka beda pembagian bagi-bagi amal neka. Istighfar dari orang seodi, sodako dari orang seodi. Lah, engkau tak butuh berjiri kapi, karena engkau landi anak saya soleh. Karena pada setiap saat tangan nasi atu aki engkau. Jika orang lain, abon kulu arbuan, betapa berharga nanti keganjaran tekak pun melosakone. Tapi engkau cukup tangan anak saya soleh. Atu aki engkau setiap saat. Nah, atur kepada jember saja keluarga ini. Amin. Allahumma. Nah, bon. Walaisalan ora ono ikulil mayyit kadu mayyit fil lahdi ing dalem ganjaran opo sing ora ono thawabun ganjaran. Fala tansawna mongko ojo lali sapa sira kabeh ing kita. Fala tansawna mongko ojo lali sapa sira kabeh na ing kita bikasi rotin kelawan sak sigar marinesin beda iyan ta sobungi bikas rotin kelawan sak sigar min khubesikum saking roti sira kabeh wa du'aikum lan donga sira kabeh fa inna mongko sak temene ingsun sak temene kita iku muhtajuna wong kang padha hajat ilaikum maring sira kabeh abadan ing dalem sak lawase. Dan si mayit ni kang ngocak walaysa lil mayit fil lahdi thawab, engkau tandik ganjaran boleh tak bisa berbuat kata been. Ngacing kau tak bisa, sodako engkau tak bisa, tak mampu berbuat apa-apa boleh engkau tadi mayit. Neng liang lahat dalam lahat ni kan neng liang landak ni kan ada ganjaran sekali. Tak bisa berbuat, tak bisa ada remah. Falatan sauna maka bencak sampai lupa dari engkau sesebak bayi dari roti na been setengah pereng dari nasi been syak lopah kan ku yang kau sedekah aki. Wa du'aikum tuana ba'an de sek reparuk fa inna muhtajun ilaikum abadan engkau selalu selama-lamanya selalu butuh dekat tuana ba'an bendekah sedekah ba'an sekalipun korma sesebak korma sekalipun sepereng separuh pereng kang kui maenga kang kok karena kau tak bisa berbuatlah muhtajuna ilaikum abadan. Wah, tertirap-harap terus saking rajana genjerna orang ngabri deer walaupun separuh roti yang kau cukup lah sedekah aki kaki orang lain bagi kangkok genjerna cak dentek berkat merkati orang cak dentek ngonceng orang banyak lah saandin kulit sampian engak kereng sepo sedekah aki ka orang kolak andi kolak takjil andi takjil di apa sampian niaten genjerna bagi da orang sepo wa du'aikum tuah doa nikah lah untuk doa becek cerek endeng kadang lah untuk doa kiring tua bila tak kelema doa ki dua boleh luang biaya luang benda jaring saya tak luang bila kelopai kering sepo nampunan la ilaha illallah ya negara kadin to cek sampai lupa nikah cek sampai lupa ndik lebih rezeki 1.000, 2.000, sedekah kaki, cak dentek 100.000, cak dentek 200, 500.000. Sandin sampian, sejember sampian pun sedekah kaki. Sepenting berusaha, mon bisa benar. Cak dentek setahun hol, cak dentek pendak, cak dentek benar. Tekak pun 1.000, 2.000, tekak pun sepereng, setengah pereng, bahkan roti separuh edeng, cukup emponan. Cak dentek banyak, cak dentek posa aja. Tekak nek sakone
tetapi pun beda hadiah ihda'us thawab apa yang hadiah kenceran daripada sedekah kala. Nah, fa in wajada mongko lamun nemu sapa al mayyitu mayyit minas shadaqati saking sedekah wa du'a ila nemu ing doa minhum saking wong kang urip kabeh tonggoi boloi anak-anak ini ku wau padha eling kabeh nang sing mati niku roja'a mongko balik sapa si mayit oleh balik farahan kelawan bungah masruron tur seneng ting ponlah ketinggal anan dalam keberadaan doa tretan kerabat ketinggal keberadaan doa minta ki seporah akhireman sodako akhireman doa abeli kan asal kan ceng manceng ya dan labeng mayit nikah malam Jumat bada riwayat malam Jumat bada riwayat nisfu Sya'ban bada riwayat malam Lailatul Qadar bada riwayat bulan Rejab hari Jumat pertama bulan Rejab bada riwayat tanggal 10 bulan Muharram Asyura bahkan bada riwayat yang kipaneka setiap malam Jumat sebagaimana beri ampun lek terangaki Lailatul Mubarakah malam sek barokah dateng ting pon mangki keluarga kelak dalam keberadaan asodako mekeluar rebe mekeluar kabuka mekeluar sodako mekeluar terus adoa roja'a farahan masrura maka abali ke tempat asalah dakal yang kubur yang kipaneka dalam keberadaan bunga dalam keberadaan senang bunga wa illam yajid keng sebalika lamun ora nemu sapa si mayit minal ajza'i saking pira-pira napa niku Zabaro ngeloncat fa illam yajid wah macana loncat fa illam yajid mongko lamun ora nemu sapa si mayit roja'a mongko balik sapa si mayit oleh balik mahzunan hale susah wa mahzunan tegese susah wa mahruman tegese napa niku tegese susah mahzunan susah wa mahruman tegese napa niku kalingan yakni kalingan saking ganjaran mahrum terhalangi kaling-alingan mahzunan hale susah wa mahruman lan kaaling-alingan wa aisan luntur kang putus asa minhum saking kabeh wis tandi harapan boleh sosa aben ampun terhalang daripada pan berempan genceran wa aisan tor aben putus asa punan wis ada harapan boleh seminggu ada entek setahun ada entek di Sya'ban entek malam Lailatul Qadar nang bulan Ramadan entek Asyura setahun kok ada entek ternyata kata dia belis nebaan ka engko lupa ban ka engko tak sedekah tak atua ban ka engko ayis putus asa punan putuslah harapanku terus tandi boleh wis letih rasa menunggu setahun ada ente tak berdaya ampunan nah nikah keadaan si mayit ning dalam kubur gelap putus asa bunga melebihi bunga orang oleh kereman ebek todi sosana takedaan sosaben aben gelap nalangsah ketika aben tolak daripada pemberian dari memon beda orang butuh aben minta pasti beri kecewa napun di atas kecewa ampunan aben butuh aben kepepet cek butuh nasara mendesak dia mon kau tak beri kau tak bisa odi kita beri tuh sosa tak kede seberang kalir ampunan dah nikah lebih sosa boleh bahkan putus asa ampunan tak ada boleh seerep-arep lah dari orang seodi je mun sodako letak sodako adoa letak adoa ampun bungko lek kenengin sabar lek gerep kendaraan lek tompak tangan nak bine lek kabin ki lupa kangkok putus asa ampunan Pleman ni kebun tandi harapan sama sekali
Orang ngelamar alako bay, ngelamar alako pun persyaratan lengkap ponan, pengalaman kerja bodoh, ijazah pun seborong kaler S1 S2 pun banyak pengalaman kengki tolak. Ya dek masuk sana abon tro alako persyaratan lengkap pengalaman bodoh keng abon kita masuk ke pabrik ki sosasar kecewa ponan, lebih kecewa boleh orang seneng alam kubur setahun ada entek atau seminggu ada entek, setiap malam Jumat ada entek datang ke pok compon bang sebeng king ternyata peleman dengan tangan hampa tanpa membawa oleh-oleh sa'arobah genceran sodako sa'arobah wawasan Al-Quran zikir dan doa kangkui orang-orang seneng alam kubur ki mula oleh dua orang sini alam kubur orang dua tak selamat dongku pak jangan alam kubur ni kareng sepo ni ke bisa dua saya juga bisa muci tak saya engki menerima sodakong ki oleh pojian saya Allahumma ufir liman nawwara qabrana wa basyirhu bil jannati kama basyarna biha. Ya Allah pebunga aki penjember aki rezekena pebunga aki sa menjember kuburan kula sama padang kuburan kula pesenang Gusti pebunga Gusti sebagaimana panjenengan mebunga meseneng badan kaula sebalika mula orang gelak pun letek ngakene ngereng sepona gimana kula setuju entar wali songo entar wali limo setuju keng pamit kadek kereng sepo pamit ke guru ujo entar tapi dek sesemak tak yentar dek guru tak yentar bahkan reng tua tak yentar nyari apa sampean nyari ridho Gusti Allah reng sepo odik mati ni tetap pentai tua odik setan reng sepo ni selalu bahkan lebih perhatian reng sepo ni alam kubur nikah lebih perhatian sebab dia lebih susah lebih tak ada bahkan riwayat taki gersot tasokona sandala anak ni kering sepo oning pak mon kiodi tak tahu mon kiodi tahu ning kering sepo cek de emak tak tahu polan di sandal ganda sandalnya sabek ngakui sandal ser apa tak temu andi kunci ganda kontak ke saya asli sabek andi kunci ser tak temu tapi sini alam kubur ni ke oning agar sod de emak soko ni oning pak lebih sensitif alam. Bayang aki cek reng lebar sampai 70 diro. Lebar kulit sampean berempat diro kul. Terhalang di tembok bi tak ketinggal sekalipun pun semeter, setengah meter tak ketinggal apa sebenarnya luar tembok. Tapi alam ni pun alam bebas punan. Sampai 70 diro bebas sah. Ada lain-lain pak apa lebih sensitif. Tenempang orang-orang seneng odi ning alam dunia oning gersota sandal de tahu oh dia solat Jumat oh dia silaturahmi hari antara ngaji hari antara solat berjamaah oning gersota ni ke oning pak agar sodem ajudi mabu azina naudzubillah iya dan min syarri dzalik oning resepon agar sodem lebih susah boleh sensitif nih kah butuh ingat ring odi mon ki odi butuh ki bisa sampean nyari tangan nyari talangan ki enje man ki bisa nyari bantuan ki bisa usaha tapi mau lecelakan ning alam kubur ni kecelaka ongku ponan mun tak ngebe sango Sayyidina Abu Bakar Siddiq kadabu man dakhalal ghabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin orang yang masuk ke kuburan dabun sahabat Abu Bakar Siddiq tak ngebe sango tak ngebe bekal arya pada orang nyebrang tasik tak ngebe perahu masuk kubur tak ngebe sango pada orang nyebrang tasik tanpa perahu kira-kira kita selam tak selamat maka sangat butuh aki sango ya mau pongki odi ini kan nyari sango kan kui sango ke alam kubur. Orang haji senapa are? Pak Polo are. Pak Polo are ngebo bekal se tujuan ngebo emi. Se ngebo kopi tujuan kopi ngebo kopi. Se tujuan rokok ngebo rokok. Karo asbak ketok setek ngebo.
Setujon acan ngebo acan, setujon ku acen pokon Mekah dele laseng bi ring Indonesia pokon. Ngebo karak, ngebo seborang kalir kun 40 hari Pak. Cuma 40 hari sampean ngebo sangu secukup Pak. Sampean nyari otangan di Mekah, tak kira nemu sampean, tak kira nemu. Tak ada orang ngotangi. Mararangkok kan kancana beunah de kanca. Engkau tetangganya ben ada tetangga apa jawabnya? Aduh seporan. Engkau butuh kia. Oh tangga ke siapa? Sobung, tretan ada prei. Kanca tetangga ada kanca, ada kenalan ada siapa? Pada ODB Mekah nih durung akhirat nih kuning 40 hari. Sobung. Lu terus dek remah. Entar ke Mekah. 40 hari tak ngibet sanggup ngaan Pak. Tazawwad lilladzi la budda minhu fa innal mauta miqatul ibadi tatarda an takuna rafiqa qaumin lahum zadun wa anta bighairi zadi. Tazawwad lilladzi la budda minhu, carilah bekal kangkui perjalanan kita yang mana kita harus melewatinya, harus menghadapinya. Tidak mungkin kita tidak akan pergi, pasti jalan kulit sambian. Fa innal mauta miqatul ibadi, karena sesungguhnya kematian adalah miqat, batas daripada seorang hamba. Ada sebisa ngelibatin batas rela. Materi sebagai batas wis. Atardo antakuna rafiqa qaumin, maukah kalian menjadi sahabat orang yang banyak mereka daripada perbekalannya. Jadi kancan orang sebanyak sangon lahum zadun wa anta bi ghairi zadi, sedangkan kamu tidak mempunyai bekal sama sekali. Gelem makan jambi orang banyak pesena sampean. Orang ngakan sampean ngangan tok. Sepenting depak ke Mekah, ya depak mun depan ki ngangan ben. Orang masuk hotel sampean tak masuk hotel dadi gelandangan. Perku, tau perku, ngemper tuku. Odi beneng pengkir embung odi gelandangan, sementara kanjana sampean masuk hotel berbintang 5, makanan selezat. Padahal bede Mekah melas kata jeria. Tandi sango, wak sango no banyak, laki bine, ada yang gundeng bisa bine. Masuk hotel, restoran, makan depot yang akan lah sampean. Gel nganggal tok tino masih dapat pun kada jeria. Gelem sampean dapat. Sepenting masuk mall wis. Masuk plaza, masuk toko-toko besar. Lah sampean mun masuk tapi ngangan ke nampak orang ngabelonco kapi. Ngalak kelambi, ngalak kaos, ngalak topi, ngalak ruah. Tro tawet tok, anganga, detok. Lah terus ke nampak. Aneh cuma permisalan ning dunya lah sampean. Durung akhirat nih. Ada beri otangan di Mekah aja Pak. Cuma ning 40 lu terus dek remah ada. Perjalanan saya tak beli ya boleh. Perjalanan saya terus tak bakal beli boleh ke dunya. Alam akhirat benih 40 hari, benih 40 bulan, benih 40 tahun, benih 400, benih 4.000, benih 4 juta. Seterus sah. Ah, intabi. Oleh karena kak untuk kau lengaja kak buat TV. Orang yang selamat masuk surga lah, masuk surga kasta. Lah, masuk ke surga kasta apa? Cek saking engkau punya amal kata jeriyah, maka engkau tingkatan pada biju. Padahal engkau beda lebih sekebe sodako beda, tang tenaga ki mampu, abek sehat, kengkau tak gabung kada rujuk saking engkau kata ji tang amal, duha pejeng malam baca Al-Qur'an sodako tuh. Walikullin darajatun mimma amilu, seseorang akan tinggi derajatnya menurut amal ibadah, menurut amal perbuatan. Walikullin darajatun mimma amilu, semakin banyak amal semakin teki. Ning swarga kasta. Polan aben kelas B mab, arwah VIP kelas. Swarga kelas ekonomi. B mab. Dina pokok alebu lah, tak bisa pokok alebu. Swarga paling teki Firdaus. Kenang na Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Habib Alil Habasyi adebu. Lamun kok masuk surga, tapi engkau tak polong bi Kanjeng Nabi, apa nikmat engkau masuk surga? Fi jannatin ma syagani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama.
engkau retro masuk swarga sebab dalam swarga beda kanjeng Nabi. Artinya tak nabeng kenikmatan bidadari seratin, pemandangan semapan, makanan senikmat. Karena beda kanjeng Nabi engkau termasuk swarga. Mun ada kanjeng Nabi swarga engkau percuma termasuk swarga. Tak gelem kok masuk swarga mun dalam ada kanjeng Nabi. Selera tinggi. Pada kulit sambian masuk ke istana. Mun masuk ke istana cuma nyari kakanan, ya pada bilis. Masih bilis ya lebu istana. Mun sambian cuma masuk ke istana cuma nyari kakanan, ya pada bereng lalak masuk istana. Regu badan yang istana. Tapi masuk swarga terus ketemuan ben orang sebeda dalam swarga. Terus masuk istana, terus apolong, terus ketemuan bi orang ning istana. Sekalipun sekejap, mungkin hitungan detik, foto selfie sepenting, bisa salaman. Ada nyaman selera. Oleh karena itu temanku sampean masuk swarga. Pada tapi swarga Habib Ja'far bin Syekhana segaf. Tak ada. Habib Ja'far ni benar hatam Al-Quran, Pak. Benar baca keroyokan, benar darusan, baca tibik dia. Habib Ja'far bin Syekhana ni ka benar hatam Al-Quran. Beliau ni ka mon aziarah ke Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul bin yoloknya mana? Ahlan wa sahlan bil Quran. Selamat datang wahai Al-Quran. Tak yoloknya mana? Masya Allah. Swarga di mabur ya. Cukup tak kira-kira sampai ke swarga amal. Terawih si amin nyoksok ji ya ban. Amin. Nyanyi dia ji ya. Terus kemasai ke bagi swarga ya. Sodako berapa? Al-Quran berapa lemper saya tadabbur. Berapa kali hatam Al-Quran. Wah Habib Ja'far ini kebenar hatam Al-Quran. Benar hatam Al-Quran. Cak tanya dakwan sambian, cak tanya sodakon, cak tanya loman. Lebih dari ini kampunan. Lamun kulit sampean masuk swarga tak pada bi swarga para beli-belin Gusti Allah. Tak pada bi swarga ya Hamid Pasuruan. Ya Hamid ning mau sodako beda orang ngabangun, lakun moroto mah beda semen ya dan terasana bungkona. Kulaku beda semen, lakun boleh beda teh. Lada saya tahu siapa saya beri, saya bangun ring tak endi. Penuhin bi ya Hamid. Ali Imam Ali Zainal Abidin. Penduduk kota Madinah selama Odin Imam Ali Zainal Abidin ada pengemis sama sekali. Ada ring tak minta. Sampai pemerintah saat ini ngaranin ning kota Madinah resogi kepi, mak ada ring minta sombengan, ada ring minta pengemis sekali ning jalan dah. Tak muka labeng ning pusopu kecuali ning yaden labeng beda beras, beda kebutuhan pokok, makanan pokok sehari-hari penuh. Bareng pon seta Imam Ali Zainal Abidin kabid etemu. Ternyata lakun mulai banyak pengemis. Tak habis dari setan Imam Ali Zainal Abidin, lakun banyak pengemis. Tanya akidak si mandiin. Kira-kira beda apa ning batin Imam Ali Zainal Abidin? Ternyata ning kanton ning ngecap lampu pekolan. Pekol tibi sareng beliau radhiyallahu taala anhu ardahu. Pekol tibi setiap ben malam ning pekol dek compon orang-orang setan di nika. Kata juri atas warga guli sambian. Tak mungkin. Setiap malam beliau 1000 rakaat. Setiap malam 1000 rakaat beliau. Saking dari banyak nangis sampai ning pinggir merepat ning sampai ngecap aing lenjelen aing mata. Sampai tetingak songai aing mata. Saking takut dekat Allah Subhanahu wa taala sampai beliau dijulukan al-baka, orang yang sebanyak sujud, orang yang sebanyak nangis. As-sajjad, orang yang sebanyak sujud. Bayangkan 1000 rakaat setiap malam. Kombo ya Gusti Kanjeng. Lah mal saya kemah beri bagi warga saya kemah ngaci nyanyi nyongok kajem ban ngeding Gus Duramonya lah tak tenang ngaci saya kemah saya keber ya amal ya. As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Malik adabu ad-dunya mahi mazah wad dunya mahi wal jannah mahi balash. Dunia ini benar kena mainan karena swarga tak gratis Pak. Insyaallah apolong bi kiai, insyaallah apolong bi saya kemah. Domino semalam swarga bentana. Pasar tak apa, serang terangan tak apa, swarga sepenting aten mbak njil bucok.
Ngaranin orang siapa tak mesti terus tak apa sepasti dia. Ngaranin orang siapa jeng tak mesti, tak bojeng mesti. Kenatena kata jeri le bucok atin. Ngaranin orang siapa jeng tak mesti. Terus saya kemas saya keba. Ad-dunya mahi mazah wal jannah mahi balash. Tengok para sahabat, apa perang sahabat nih? Bener kun cuma harta benda saya korbanaki ke Kanjeng Nabi, nyabe saya beki demi swarga. Abak dia apa saya kemas saya keba. Tak masuk Pak, tak masuk. Sarta masuk swarga juga bunyak sahara sarta masuk swarga nih. Kudu sepora tuh sana. Mungkin adik itu saya tak masuk swarga. Jangan sandi itu saya konek tontung dari swarga ke dunia kok. Mak tadi orang Saudi ning dunia banyak tusan masuk swarga. Iblis sekonek kesalahan. Tontung dari swarga. Nabi Adam sekuni ke kelerona. Tak bagi mak semak ke kajuhul dia deer kajuhul di. Lah kulit sampean odik ning dunia berkesalahan sekadar dia banyak. Terus masuk swarga. Tak masuk tak nemu jalan Pak. Top swarga. Khusus orang pelean swarga. Mak tadi masuk swarga. Sampeyan terus dadi tentara adalah repot, banyak persyaratan. Tole kacamataan, beda tentara kacamataan. Nggak Maji Busro tak masuk. Mak sare kanjane tembak bi Maji Busro. Jadi lah kanjar ngaku moso. Bumak kan jadi bi bolo dewe jan Maji. Rela mata tak pati abes. Tak masuk. Umur harus tandik cacat sekali fisik ada cacat tah. Abok kudu teh kira aja. Tandik penyakit pano. Tak kok pada bi seragam aja ya. Pada beluri ke. Banyak syarat dalam masuk lembaga-lembaga ngak nikah. Institusi ngak nikah kepolisian, tentara, TNI melarang kutu dempal kutu. Mondis kiris ya. Bener kurus kiris. Ya tas kurus kiri sih berarti lah. Berarti kiri nen. Abeto, tok tak masuk kita perang lah abeto. Perang boleh tu ya mention be. Lah masuk tentara tapi tak melarang nggak dopir tak masuk nggak dopir. Upaya habis nyari jengkak dopir mau perang. Masih nggak aku tak masuk bir, duduk record aku tak masuk kia. Kurang dukur boleh awak ini. Putus laju ngibu pedil kok tak kuat, pedil lah tak kuat. Tak masuk Pak. Kudu mapan buat tekel. Lempo bunyak ngakan. Kita perang lah lapar, kita perang lah lapar. Tak masuk. Apa boleh masuk swarga. Kudu tandi dosa, kudu bersih. Terus dari dosa kata ribanya, ya yuk minta sapora, lecek tambah dosa rela, dosa lah mereka pi, wah, jadi sih siapa buka, kira sanrasan, tak kuat tak sanrasan, sehari tak kuat, kura-kura sih mari maghrib, mari terawih, komo wes, pasangan kan gelo abon malam mari, ya pada bayi siang bi abon Ramadan deh pada bulan Ramadan siang malam nih apa ada. Orang yang seagibah neng bulan Ramadan ki tu sana lebih raja karena bulan mulja. Senekal. La ilaha illallah ya. Duh. Matur pada selamat kulit sampean tahu ning ayo dari makin swarga saya kemak kira-kira. Habib Ja'far benarnya hatam Al-Qur'an. Imam Ali Zainal Abidin semalam 1000 rakaat. Terus sabar kemak. Cek pun malam ares ngabi genduk pres. Swarga di seredutan mono lepas Quran ambil. Ya paling patah masuk swarga kada. Lemon dia apa saya tanya gini. Hari langsung dia, abadi belum tentu, makanya cek nganggep remeh orang. La tahtakir man dunak fa inna likulli syai'in maziyah. Cek mengremaki orang selebih maba di sampian. Kadang orang sek remaki neka andi keistimewaan muku pangeran hari tak bingung sek kakan laku tak bingung sampian sandi akal sehat akan laku bingung bum tak laku akan apa ayah tak laku akan
joget tetoi mandi-mandi pun beda salon beda patah kan kok beri ngocak kancana patah ya tak orang patah tapi beres kan habis patah ya ngaji niku jadi ikon niku jadi ikon al-muhibbin deh Pak Patar jadi master ya kudu banyak belajar dari mereka tak bingung saya kan tak lem sakit ate deh ore lecak gojek dah tak gelek dah dia nge kaki gojek nge nak gelu ngeng sebingko ada terjadi paten pinaten deki sini ke Pak hari ya ada remen poci agel cacat agel apa nyari poci yang diri orang melolo padahal tak kenyang dipuji tak tumbang dicaci hari ya hebat banyak belajar gula banyak belajar mereka congok neng tang Facebook tak punya foto batang adong kudong punya bersih ngocak sopo iku dulurku iku sini ke guna tak abek medengan biri aslina angkun aberi saya tak genari saya gena aslina ya dan kadang ni ke aku saya tak hisab di pangeran abek sepeda motor bungkoh anak bini apa mondri aja lulut deh paling aku nyari mah patah la ilaha illallah antar mau keteti ilmu semanfaat ayo ngak kering sepo tinggi karena dunia nikah benih kena mainan ad-dunya mahi mazah wal jannah mahi balas karena swarga ni tak gratis butuh amal maka porop mon beli andi PC berapa sampean beli swarga andi berapa juta sampean beli swarga andi 1 triliun beli swarga tak mungkin mampu beli swarga tapi mon porop bi amal ibadah porop Al-Quran tadarus tarawih sedekah hadir majlisil khair majelis saya maka insyaallah nikah pasah ngak nikah nikah belisan sing insyaallah beli swarga Allah Subhanahu wa taala termuka terima itu amal ibadah amin Allahumma amin tadi nikah ampun lestari pembahasan tentang si mayit kala berdasar debu setahun aneka bila malam Lailatul Qadar atau nisfu Sya'ban atau malam Asyura ben bulan-bulan selain si ampun lah sebutaki bahkan yang setiap malam Jumat mereka datang yaqifuna ala abwa bidarihim mereka jeng manceng neng yaden jompon lah bang sebeng dengan penuh harap amal sodako dan amal doa dari si mayit bila ketengal bun ngancam bonan yaman sakanadar wahai sengeningan tang bungkoh saya agerep tang sabo saya numpak tang kendaraan kit ngungkit si mayit nika engkau minta sodako na been engkau minta tu na been bila nerema sodako nerema doa maka abeli si mayit kela di tempat salah kelaban farihan masuroro kelaban bunga kelaban seneng king bila pon beli kelaban tangan hampa tangan bekenceran maka peleman kelaban mahzunan mahruman ayisan putus asa bisa tandi harapan apa-apa termo ketik ilmu semanfaat teti engak kering sepo setiap saat tinggi di obang lebih sombong beda orang minta sompongan beda pengemis beri kencer bagi kering sepona setiap saat benih cuma semare sholat bahkan setiap saat engak kering tua langsung doa al-fatihah kirim fatihah tak kerja ibadah biring sepona ning alam kubur insyaallah ya waqad qila innar ruha fi majmu'il hayawanat wallahu a'lam bissawab Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik sayyidina Muhammadin wa ala alihi adada ma'lumatik wa midada kalimatik kullama dhakaraka wa dhakara dhakirun wa ghafala an dhikrika wa dhikrihil ghafilun